Hello everyone, re tlo tswela pele ka fiber. And fiber re itse ke ditlheferetsi tse leng hore wa di hloka mmeleng wa hao, and di hlokwa ke motho mo le mong, motho a batlang ho fokotsa weight, motho a batlang ho eketsa, le motho a batlang fela hore a tla kgona hore a phele hantle. Jwale fiber bonyane o hloka 25 gram ka letsatsi, and fiber re na le mefuta e mmedi. Hona le ene e kgonang ho dula ka hara metsi, mme ke yona ho thweng e thusa hore ha e dutse ka hara metsi e o bolokela metsi hore o dule o na le metsi mmeleng. Hona le yale e phaphamalang ka hodima metsi, ke e leng hore o tla ifumana e dutse. E re ke etse mohlala ka poone, o bone ha o phehile dikgobe tse o thweng ke tsa poone. Jwale ha o qeta ho pheha dikgobe tsena tsa poone tsena, o tla fumana ha o so o ja poone ena, o utlwa hona le nthonyana e nngwe e hlokang metsi haholo hore o tlo o nwe metsi. Mme fiber e tlo o thusa hape because e ka se kgone ho tsamaya o sena metsi. Ke mokgona e tla re le ha o so o e jele, jwale o batla ho etsa number 2 kapa ya toilet man. Batho ba ngwa fumana ba beile dijo hlong mona hobane jwale a sa sito hore a etse mosebetsi wa tlamehang ho etsa ka toilet ka mane. A tisitse haholo. A ke re fiber ene jwale e tile. Jwale e hloka metsi hore e kgone ho lokoloha hantle, e tlo kgone hore ha o etsa number 2 ya hao mane o tlo kgona hore o etse hantle. Jwale o ikwile ha o etsa number 2, jwale o so le thata o utlwa hore nako o tlo tla o etsa number 2 mona mo e tsamayang teng ehlile e ya kgutshula. Jwale kona mosebetsi o ne le hore o tlameha o nke advantage ka fiber ena o sa ntsa o e shile, o kgona hore o e fe metsi hore nako e tsamayang ka hara digestive system ha o kgona ho tlosa ditshila tsohle tse sa hlokahaleng mmeleng hore o tlo dula o ntso o hlwekile. Jwale e boetse hape nako e fumana metsi e kgona hore e tlale sebaka se eno se sengata, mme ntho eno e etsa hore o dule o ntso o kgotse nako e telele. Ke mane mo e leng hore batho ba nang le goal ya hore paske ba batla ho fokotsa weight, ba ka nka monyetla ka hore ba je fiber hore le yona e se ka etsa hore ba tshwarwe ke tlala ka pelenyana. Number 2 e etsa hape le hore ha o jile o tseba hore let me say o ya toropong, ha o so jile o ya toropong wa tseba hore mohlomong ha o batle ho ja kapa sebakeng so leng o sona se hloke hore o no je hangata. Le fiber yane ke yone e tlo etsa hore tshilo yane ya dijo e nke nako e telele e ntse e sila. Batho ba kgale ke bona ba tsebang hantle hore ha ne ba ja papele ya kgale o thweng ke bo number 2, e ne re modisana ha e jile o seng o tla tla ja hape mantsibuya. So ne ba nka opportunity ya fiber, but hana tjena ka baka la tsela e seng re phela ka ona le technology, ha o sana dijo tse nang le fiber. Motho se ra keta ho ja after 2 hours hape o hloka ho ja hape o kwa sa lapile, ko bane tshilo ya dijo e se e etsahala ka pelenyana. Mme ke mane mo e leng hore batho ba bangata ba monyetleng wa ho ba le mafu a ne kang a botswekere, kona mokgwa ona wa ho se kgone ho ja hantle le dijo tse seng re di sebedisa. So ha o hloka that fiber, because dijo tse seng sebedisa di sana fiber, phofu yana jwale tjena ke phofu ya bohobe, rice ke tshweu, re ja dibane, re ja ding kaofela. So hona le supplement e leng hore we can give you that supplement ya ekeletsa fiber e leng hore dijo ntso di jang ha e sa leo. Jwale it's 5 gram per serving, o fihla o itshela fela ha o qeta ho ja, or o ka e mixa le dijo tse ntse ha o batla, o tla bo so ntse tseba ntle hore na le fiber o kgona ho fumana those benefits kaofela tsa batho be leng hore ba jile fiber. Like o tla kgora nako e telele, then e tla thusa ho cleanser digestive system ya hao, then e ka kgona le ho support weight loss ya hao o le motho hana sa batla ho tshwara ke tlala ka pelenyana. So comment guys.